kagenai ole kimite. Okay. Chamanikab Jehova, kongoi kokeny amu boroini mie. Kakimutyegei asikobit ketau kanetisyenyo nebo lesson nebo ang'wan neng'olole birutik anan ko korotwek chekikibire emetab Misri. Ako kotomo ketestai rani ko abwotwok kiboitinik chekimi tugul kibagenge. Tatyo ketindoi kora tebutik rani chekomoche asikobit kewolu. Ko amoche akochi nafas kiboitinik chemi kobotechi. Tatyo kosikobit atach kiboitiot nemwowech akobo tebutik chekitindoi rani asikepchechigei tebutik chotok atya ketestai eng kanetisyet. Ngokatis kiboitinik chekemi tugul. Ane kwa Samuel Arap Ng'etich. Asome ale sikobit akatach eng kainetab Jeiso ale chamgei. Chamgei tugul chamanikab Jehova, asubi Samuel Arap Ng'etich ak kimite tugul eng betutab Jumatatu nemwoe kolen ng'o nekiuit muguleldab Farao ak nebo kwoeng kasi nemwoe kolen korotwek somok chebo tai. Kainaikyu ko Stephen Arap Maru oberurage. Chamgei chamanikab Jehova, eng kainaik kekurena Evelyn Taurus otogotin sigenetkei kibagenge. Amite kosomok kasi nemwoe kolen kalyang'ik, kiagik ak kondirik. Kongoi mising chamanikab Jehova, anendet Lilian Maswai. Kemite kibagenge eng betut nebo kwang'wan kasi anan ko kiwang'u eng wikit. Kolen barakutab lesson yotok koyat ak chereng'endet ak kimenotet. Atya sikeker kele wikit nenyone ko lesson nekinetigei kekure anan ko metit kole ne. Kongoi kitocho. Kongoi. Kebeberta taune yakamwa kong'olole korotwek anan ko birutik. Tatya kemoche keker kamuktoindet Jehova ak cheptalelisiek alak. Ako kotomo kebe yotok ketindoi tebutik chekakiteb eng wikit nekosirtoi. Amache atach kiboitiot ne imuchi kosomanwech tebutik chotok asikobit kepchechigei. Karibu. Kongoi mising amache eng wikit nekosirtoi ko kongoi eng biik tugul chekokonech maoni anan ko koteb tebutik. Amache ataune Noah Talam. Kale, thanks for lesson 3 that you really blessed my friend who has been frustrated for long. He is back to the house of God after sharing this great discussion. Kongoi nebo iman eng kaberureng'wong. Kongoi. Ko Pauline Kebene, kole, I'm Pauline from Kenya. Thanks for the lesson discussion. Be blessed. Kongoi Pauline. Rachel Chebleting, kole, God is good. I am really blessed. Kongoi aginye Rachel. Stephen Jeruyot, kole, happy to see Pastor Nyalile. Kongoi missing Stephen. Naum Chelagat, kole, today's lesson discussion was full of encouragement. I love that. And I hope we're all motivated by that. Kongoi Naomi. Ko Petuel Bito, kole, kongoi missing waitinikab Jehova eng kanetisiet nemie ngoberurok Jehova o aberurok sei eng kanetisieng'wong. Quick recovery to Pastor Ng'etich. Petuel Bito from Tarbo, Eldoret. Kongoi missing Petuel. Daniel Kosut. And thanks a lot for the inspiring message. Really, Lord will stand to everyone in any hard situation. Unlike the time of Moses. Kongoi missing picture, kongoi aginye Daniel. Mike Kipchumba, kole, be blessed, Evelyn, my classmate. Kongoi abwati ale bye Evelyn, kogere classmate nenyinet Mike. Abigail Ruto, kole, thanks team. Very informative message. Kongoi Abigail. Kuvirurun Jehovah. Ruth Chepkorir, kole, I have learned about faith, trust, and believe in God all the time. He knows what we feel inside. Kongoi Ruth Enyota. Maureen Chelimo, kole, amen, amen, be blessed. Kongoi Maureen. Josephine Jeptanwe, thank you so much, people of God. I'm proud of you all. And
I understanding the lesson more than before. May God bless all of you. Kongoi missing Josephine. Shadrach Kiprop. Kole tos ne ungot ne tindoi biikab ng'etunonik. Go wenye bugoit iman tos kichorchi tamirmiriet ichegei tos kichorchi tamirmiriet ichegei kosir kanisetab mutai. Maonatet igere Jehova kimne. Ko tebutyono keteb Shadrach abwoti ale kiker ile kikowal Pastor Nyalile kole mi tamirmiriet netilil akobo biik tugul. Kongoi missing amache akochi kiboitinik amu mitei tebutik alake chekiyokyi eng agenge kiboitinik kemoche kebe yotok sikewalu kora amu kinyoru kanetisionotok kibagenge tugul. Ko atache kiboition netai kong'alale yotok. Abwoti ale kami tebutiet nekakiteb ako tamirmiriet netilil itindoi ing yoto yo. Ng'o nekatindoi tebutiet nebo tamirmiriet netilil? Ndai Evelyn. Okay, Eva, tos mi Kamite yotok kakateb kole chito nekikairo lesson nenyo komukomite lesson ini ko discussion lakini kokateb chito kole I don't know your position. Kale maimuch koelewan akobo kapsomok. Kale eng missing ko kikoim biik mite akot eng kanisenyo biik alake chebo Waadventista chemoiyoni akobo kapsomok. Kole tos oiptoi ano ng'alechu akobo kapsomok nebo tamirmiriet nebo netilil missing kachangan. Kongoi. Tetutiet nebo sarunet ko kitet kipsengwet akoib kebeberta age tugul eng choto bo kapsomok eng sarunetab chi. Ngiker akobo tamirmiriet netilil ko eng kitabutab Ibranik 9:12 kekure tamirmiriet nebo koikeny. Is eternal. Sobe koikeny ak koikeny. Tamirmiriet netilil ko kale omnipresent. Mi kebeberta age tugul. Amu kamwa eng kitabutab Zaburi 139 kole amwe ano kole mami tamirmirietab Jehova. Omnipotent amu tinye kimnatet tugul nebo Jehova. Kuemwa eng kitabutab Luka 1:35. Ingen kit age tugul, mami kit nekeung'e. Noto amune eng kitabutab Korinto netai 2:11 komwoe kole ng'o neingen kabwatutikab Jehova kobate tamirmiriet nemite eng inendet. Tatyo kokamwa eng kitabutab Johana 14:23 kole ak yenyo tamirmirionotok nyokokonok obwat tuguk tugul chekikang'atak ak chekianetak. Tamirmiriet netilil kora ko kimi koe kebeber eng yaet komugul. Kingeyoe yaet eng taunet ko kimi kebeberta nekitinye tamirmiriet netilil nekingomwa kapsomok kole ako ngeyai chito eng itondonyo asikobo injirenik chebo nyanjet ak taritik chebo soet. Tamirmiriet netilil kora nekisire sirutik ngiro eng kitabutab Timotheo nebo 2:3-16 komwoe kole aking'alal maotik kondochin tamirmiriet netilil. Kounotok mami kit age tugul nekimuchi kong'ong'wech ng'omnotet age tugul kobate ng'omnotetab tamirmiriet netilil nebo Jehova. Ako tamirmirionitok kokonech kora sobondab koikeny eng kitabutab Romanik 8:11. Age tugul yekimwoe kainetab Jehova kemwoe tamirmirionitok tilil. Amune sikeboisie ng'olyondonitok ko eng kitabutab Boisionik 5:3-4 ko kakiker kong Anania Petro kolechi amune siberber tamirmiriet netilil nebo Jehova. Tatya komwa Jeiso inendet kole mitei tengekto neimuchi ilelchi kwan, imuchi ilelchi werit, ako mitei tengekto ngoilelchi tamirmiriet netilil ko musho. Ko ingot ko kimuchi kenyoun kat eng tengek age tugul noe chito kwochin Jehova.
anan ko nekoyochi Jeiso. Kon amune sikouit boisiet nebo tamirmiriet nekakirinda ak kikochi koimgei tamirmiriet netilil ko noton noyoe kakaikaet eng mugulelwekyok. Kou notok kitet Jehova tetutietab sarunet, tatya kiyok Jeiso konyo ng'ony, konyo tamirmiriet nyokutyi mugulelwekyok. Tinyei age tugul eng chuto bo kapsomok kebeberta eng sarunetab chito. Manoto negei kityo ako iboru chomyet netinyegei kapsomok nebo Jehova. Amu eng taunetab luget neo eng kipsengwet ko king'et agenge kosogorgei nekinekit ak Jehova, kotoi kobisto akotoi luget eng kipsengwet, ako chomyetab kipsengwet nemi eng kapsomok chebo kipsengwet ko mami tiyet ak mami toiyet, asikobit konetech atebetab Jehova kole kiib age tugul kebeberta ne inegei eng sarunetab chi. Kou notok kit nekamache awang'une ko kamwa ale atkan kora ole king'olole tamirmiriet netilil keng'olole ko noyoe boisiet ak Jeiso, amu kikiyok kwanda Jeiso nyokoyok Jeiso tamirmiriet netilil, ak yekakowong boisiet nebo kakaikaet eng mugulelwekyok komutyech Jeiso akomutyech kwanda. Kou notok chang tuguk chekamache kotakinetkei eng yotok cheiborwech tuguchuto tugul kenai kele tamirmiriet netilil ko neyoe boisietab kakaikaet, akomoche atkan kora setani kong'em kebeberta neboisie tamirmiriet netilil amu ingen kole yekakingelelchi tamirmiriet netilil ko noto amune eng kitabutab Efesoek 4:30 kokale amokochi tamirmiriet nekeunono ng'okset koimgei. Tamirmirioni nekeng'oche kristianik ak chetililen chebo Jehova. Kou notok ingomeng'is eng mugulelwekyok tamirmiriet netilil asikobit kobor itondab Jeiso eng oritinyo. Kongoi awangchini yotok eng rani. Amache awek eng ichek chekatinye tebutiet age asikobit otesetai. Bas, kebe tebutiet nebo chito nebo oeng ko kale kikure kainenyi Daniel ako machamda kemwa kainenyi nebo oeng. Ko kibendi kase tebutik kyik atya kewalun nwokindo. Kale eng yu I learned the following points. Kale kinetkei tuguk cheu chu eng lesson akobo kit nekosirtoi. Kale God prepares a person before sending or using them. Boisie Jehova, chobe chito Jehova kotom koyokto anan kotom koboisie. Ite komwa kole people forget what God tells them so soon. Utie biik tuguk chekamwa Jehova eng haraka eng chokchinet. Yani besie tutegen kimwaun ako ngibite akaiutie. Kinetkei ine tuguk cheu chotok eng kanetisietab wikit konye. Kale kinetkei kora kole God causes a problem and comes in as a solution so that people may know him better. Ingutane kemeche kenai kele matau Jehova ki makoseni a problem. Lakini metoi kityo ngon metaun ko itestai ak kito nekacham sobondong'ung amu Jehova kokonin ilewen, konin lewenet, konin iyai lewenet. Ko yekakobit lewenet nekailewen kokonin ortinwek cheimuchi kowekunenen asikobit konetin kole a Jehova. Ko eng yutok ko Jehova komakoseni kokochin chi shidas, lakini Jehova ko Jehova nebo chomyet ako tieme kowekwech tugul kebwa. Tebutik chekateb kityo ngoni kole how long had the Israelites stayed in Egypt? Kitebi kenyisiek chetya lagokab Israeli eng Egypt. Ang nebo oeng kolen why did they go to Egypt? Kilya asikoba Egypt. Tebutik chekateb komut. Awalu chotok aeng kong'eap ke atar nyokowal chito age aeng alak cherubei kong'eap ketar notok kowal chito age nebo let eng yo aketar tebutikab Daniel. Ngisoman eng kitabutab taunet ko 15 koitinyi ko 13. Kekase akobo kito nekimwa Jehova Abraham. Kale akilenji Jehova Abraham, ne anyone man ile eku lagokuk toek eng emet nemaneng'wa. Akot ichek bichotok akonyalil ichek eng kenyisiek
4. Kiyasip ko na Jehova ngaliandani kole tun pendi lago ka Israel che ngisup ko ngete Abraham agoy kuyega go gisubu ko ngete Abraham ibi tu jagobo ko Israel ko lago juta jisip ko na Jehova ko ore de baga miset ngi mis Jehova Abraham yetu le jas pendi go gutay kenyi ci pokalangwan engeme ne manenwa inga ko mo jas ko le ngeme ne manenwa ko galle ki kasarta ne ki komanda lago Israel yek engeme tap kanan ko ba emet de manenwa emet tap tantana te ka tuye te butu je tuai ne bo ne tai ang ne boy ne gangolle egutay ko te pito golle hilia asoka ba ko showal duai ga tuya ba moja ko kinga ga golle Jehova egutay kongi saman eng kita botap taunet artama gen gatol iga sa tin dio ne gibi engeme tap kanan aso bit ko toy gosol dangal yon tan ga ngetio ko ngete gay kanan atege ba gol ma misri ko toy ge ni shakap ko it tin shek pokalang man jaga gum ngi yogol le tun be di ngi shek pokalang man ko gala gibi trebet ne ga ngi sama nang dawnet artama genge tokol iga sa lege gay lege bi trebet ngemet kingal da Joseph ko li ma misri ko gitun ka bi trebet ngemeta misri ago no emetol laga ne kiship ko nay Joseph ngar walita ni ngi boti Jehova ko le njitun bi turbe ko moje la toriat Joseph ago baro bane ko ginga ga ko ngeti na ko gon Joseph ka wexet ngi bala toriat ngi ba gar walita ko to gele piturbe ken shekta sa pitu garo ke sishet ngi ke sishet ken shekta sabe ko mo ay tap Joseph ko ngi boti Jehova aga ngay bata nota ko bi trebet ne ke ni shek ala tisap ko te basala tere to le Joseph yara se gelia ko le Joseph kita ne ba man ko ke gol so mbuna gab se be so ba ture de mi anga ko she ke to jabare bet ke ni tugu ke mech ko le Joseph ko giet Joseph so ngati na to we ginet ke angi giet ko gol Joseph ki ni jogi shek ngi shek tasap ak ngi shek e bata ngi shek sabu ko bi rebe ko kala gi biir ben gi te me tokol ko mogol e ko to limba kanan awi misri ni tan mi te Joseph laga no goitu misri ko ni ta pek yogi shek laga no limba kanan ko mami pek yogi shek ko ya jas ko bua la ko ga Israel ngo limba kanan ko bo go jengan ami tog ko bua awi emeta bi Egypt ko inga ko Egypt ko ta unege go ite ta pini se po kalang wan emeta tan tan te tuto ago ginyo ko jole menyi ete ko testai piju ko tesogis ko iyo ago tesogis inga ko itas farao ne mangen Joseph ko to go wala gis ngale ago go tuog la go ju ko giyo go tuog ngani shek pokalang man ngiso man eng tabota ko mangu tamanagay kaitini ko artam ko lagi ga go tebe anyo la ga Israel misri ngani shek pokalang man aksosom akin ko bata kenyi se dotok pokalang wan aksosome komanda eng betuno tok logo shek togol chaba Jehova eng meta misri igma oten aw bagani shek pokalang wan aw gitarin shek pokalang wan aksosom asobit ko komanda eng pawne emeta misri kamane asogay ko yegen shek pokalang wan aksosome ko mugo gi to ko tastai komanda ko tingan jene birir aw go ite kan Sinai mount Sinai lueta Sinai logi go jine ngatutik ko ga Jehova ki tela ga mandas ngemeta otuang na teta misri ka go mongi bo na teta Jehova kata go Jehova na nywana ko ngete ota tela ga go yin se pokalang man aksosom engna ta ga nyone kene gele kaga ki ni se pokalang man aksosom ku gi ga ma Jehova ak komanda ngemeta misri ko nyor ga tiang na tet ko Jehova negi negi sungiti shaga ngoy ngiso mano teng tapota kalati somok tamanasa kumo gole amoy ni anyo na ale kaya misit nigisit tigi mit Jehova nota ngatutit nigi nyo nei ko ga go pata kenyise pokalang wanak sosom como wale go puch kele so go yai aro rutit ko yeng na matelagi ki ga mis Jehova ga misoni ak ko gi ga se pokalang wanak sosom ko te satai ga misita Jehova kono kuma bete amu yaga ko ma ko yo so dai
abwate le kawalo tebutiet netai nebo oeng Daniel ale kitar kenyisiek 430 ak nebo oeng ko kiyoe rubet nekabit, lakini eng nebo oeng koteme koteyapta kora kotokoeti barai ile kikone kora Jehova kinetegei atebetab Joseph. Kaek Joseph kingakealda Joseph kwa Misri sokosub lagokab Israel che tupchosiek kyik, keker Joseph ko sarunindet nekinyo kosar kai tugul la Israeliek. Koek kabarunet Joseph neu nekialdagei Jeiso akoba achek kokoito sobondanyi, kikoito Joseph kwo lakini kinyo koek sarunindet. Ko kinyo Jeiso akine eng oretab Joseph asobit kosarwech, ko kinetege utok ko kibikab Jehova. Ameche akoi mwalimu nerubei kotestai kowal tebutiet nebo oeng, nebo somok ak nebo ang'wan. Kongoi boitiot Arap Maru. Katestai chichoto kora koteben tebutiet nebo somok kole tos kimukomitei kiboitinik alake eng Misri ipkoek kityongon lagokab Israel. Ko kameche amwa eng yotok ale kingobwone lagokab Israel nyokoeku toek eng emetab Misri, ko melen kele kisisat emet, melen kele kimukotesetai kiy nekikiyoe eng emonotok. Kingen kele kitesetai boisionik ngamamwawech Bible kole kiune, kengen kele eng atkan kora kotesetai boisiet, melen kele kingoitita bichu koek kele kakoit anyun ongeboisie bichu keyai boisiosiek. Abwati ale kitesetai boisionik, kaek kityo kingoit lagokab Israel ko kipkochang'a ipkoek a source of labor eng emetab Misri. Koek kit nekait eng chotok keboisie lagochu ak kinyalil icheket amu kimi emetab tondit. Atya koteb ing yotok kole what was the purpose of making many bricks? Kingen kele eng emetab Misri ko kikitekse eng betusiek chotok, kichang infrastructure kikiteche chagosiek, chagenik chekikindoi beek, ako kikiteche kora tuguk chechang kou kikere kou akot kikiteche tuguk chechang ako kiyoche keboisie matabaru eng yotok. Akengen kele kimite River Nile nekikinyoru beek eng kwa urahisi asikobit keteche matabaru. Ko kikere eng yotok kele kiboisie matabaru mising eng emetab Misri keyoe tugun chechang, keteche korik, keteche kiwatosiek ak tuguk alak chechang chekibo tekset eng betusiek chotok. Atya koteb ing yo kole what was the real salary for the Israelites or just food? Ko eng yotok kemuchi kesoman eng kitabutab Kaitosiek 11 koitet 5. Mwae Kaitosiek 11 kole kiibwoti injirenik chekikiame buch eng Misri ak ngwek ak logoek ak kitunguuk cheechen ak chemengechen ak kitunguuk cheng'wonen. Keker eng yotok kele ki compensation anan ki tuguk chekikikochin bichu akobo boisionik chekiyoe ko ki amitwogik. Kikikochin bichu amitwogik, kikere eng yu kele kingonyolilso eng kong'atet kobwat tuguk chekinyoru eng tai eng yo. Komami eng Bible yemuchi komwawech kole tos kikikochi rabinik bichu, lakini eng yu kakobor kole kikikochin amitwogik. Atya amitwogik ak tuguk tugul chekenyoru eng yotok amitwogik amu kit nekinyalili bichu sikobwone emoni ko ki amitwogik. Ko abwati ale kakowalunok tebutik chekobo chichotok ko ngoberurok Jehova eng tebutik chotok. Kongoi. Ameche atesyi kityo Eva akobo ng'olyon nakemwa ile kikikochi kasisiek cheechen koek kiboitinik anan ko koek biik chekanyokoot nakiotisie ko kikibirto mising ako kakemwa ile kitesak ko kikochi kele kakomach sikotar koibe emet bichu amu kokakochang'a sinyen kotokoboen kobitu nekakoek mwalimu, kakoek daktari, kakoek MP, kakoek ni kotokoboen koek Pharaoh age. Ko ikere ile kokakocham koek icheket chenomu emet. Ko kikibirto eng boisiet kabisa koka smart kele sikolya, sikotutuginitu amu ngot kebirto makoi tomwochi sikwai kiy age tugul, makoi tosigisie lakini ole
kingebirto kokakibirto akot mising kochangait bichu neikere ako ibwoti ile kobwone kongete lagokab Israel kokikab Jacobo konyi ak lagokchi kingowekse gaa ko biik yani chokilen kale numbers ata kichangait komach kosir emet ko nguno ikere ile kibirto kikose king'wan bichu kole kamach koek a threat nebo Pharaoh kekochi kebirtoe kasit lakini kasit nekikibirto komang'wanit mising kosir Jehova netindoi nekimeun eng kimastanywa. Kongoi. Atache mwalimu nerube. Ketestai. Bas abwoti ale kebeberta netai nebo lesson nenyo naae kityo eng nwokindo ko wikit nekosirtoi ko kokiker kele kawo Musa taitab Farao tatyo komwa kole keyokwo Kamuktaindet Jehova kole unde biikchu koba koteb Farao kole ng'o Jehova kotakosit inendet mongen Jehova inoto amamache anai. Ingelel noto ko nekitoige eng kipsengwet yekingong'et agenge nekirekite Jehova mising kotoi luget eng kipsengwet akotoi Kipriang'it kote koib kebeberta agenge eng somok chebo malaikaisiekab Jehova. Ko ngiker tuguk chekatestai eng yu ko katonon Farao kole mamoke ki Jehova inito amamache anai ako Musa kometinye kimnon age tugul. Netai korok ko cheptolelit neng'wong nosoe ko tayari ko kokiterterak noto amune ko mutworik anan ko twogik eng emenyo. Kounoto mami kit age tugul nenyilechino ai amu Jehova inoto ng'wong'et ko katiech katitnyi eng kelyekyuk. Ngiro eng kitabutab Komong'u sokol koite 35 komwoe yoto kole kiuit ak kikiuit muguleldab Farao akimoikochi lagokab Israel koba kou yekikamwa Jehova eng Musa. Kan kouit muguleldanyi koit kotonon Jehova akolilgei amu yekakoit boroindo nekatoi luget neu nekikatoi eng kipsengwet koyai kotonon Jehova akomwochigei kolech ang'o. Kangiyok Musa kong'ep koit nyokomwochi lagokab Israel kiyonchi kelech bas soso kakiyan kemande eng emoni. Tap keit ka Farao akinyokonyalil bichu koete mokikochin mobek ak tiang'inik chekikiyoe keteshin kimeng'wet nekikichobe otobarok akele kot komechuchukak kebir akoet nyalilda mising akoi kowek lagokab Israel kole anganyiteswe nyalilda kosir ole kikiu kikikaikai kotomeitu kowekchigei Musa Jehova pkorir kolechi Jehova Kamuktaindet Jehova nesobei. Ngap koit betusiek chebo nyalilda chekeyokten Jehova ang yeilen ibimwa kit nekeyokten Jehova kobit nyalilda akowekchingei biik chekelen kabit soru. Ngot ko kikoba kanisa church board akisirto kele soso kabisa kakiyan lakini church board inoto nekitun kowek let akole hakuna konyikonech tabut nemami kiy nekergei. Ngap komi betusiek chemanachi inyalil eng kit neka chito nebo iman lakini konyalilin ngakobo iman kiyotok tos kibirtegei anan tos kisom kele Jehova ingen amune sikoigeni. Kokiit boroindo nekiwek Musa taitab Farao kokalechi Jehova ui. Ng'oliot age nekikere eng yutok ko erenet. Kicham komitei eng chepkuletab Farao ndaret
na tonon metit kole na ure kobra ko kale kinotok ne indochin Farao akoi emet nebo chekikobek tungame amu ki Farao inito ko kikecheptolelit age melen ki laitoriat kityo ako ki Jehova kora nekikisoe agenge eng cheptolelishek 1,100 chekikisoe eng Misri 1,100 nebo cheptolelishek chekikisoe eng Misri kounotok kotonon Jehova akolechi Musa ui akibiwirte koroktong'ung tatyo koek ndaret kowirta chun akichek koek ndaret ako ng'et nebo Musa kolokoi chun alak ngep konam kityongoni kowek koek ketit ako kakolokoi chun akosis kakolokoi ketik alak chekamakwachishek korokwek chekaiboti chun ko kakolokoi nin akotonon koek ketit agenge kamache kobor Jehova eng yu kole Jehova kamuktoindet ne kachorgei asikobit kosorwech mi betusiek che ngap koyokte Jehova tatyo konerech setani eng kit nemoche yochi Jehova ako tos kimuch ketonon noto amune kebeberta nebo oeng nebo Jumapili kong'olole Jehova ak cheptolelishek alak ko ngiker eng yotok eng kitabutab Komong'u 12 koitet 12 komwoe kole amu abunoti kwenutab emetab Misri eng kembounotok akabar toiwek tugul eng emetab Misri chebo biik ak chetwote tiong'ik akarwokyi cheptolelishek tugul chebo Misri a Jehova luget nekiya Jehova koyochi Misri ko mabiik ichegei ako kiboregei kimnatoshekab cheptolelishek ak Jehova amu cheptolelishek 1,500 chekikatonon kotuyogei kokirinda Jehova kimi betusiek nguno chekikobit ng'omnatoshek ak kanetishosiek chebo science ak chebo tuguk tugul chetonondos kokirindo Jehova chetonondos nguno kokochin lagok ak sigik koloekitu Jehova tos ingokuse kipsengwet kolen otononse amache omanda eng kanasok chekakoutie Jehova akowekyogei kotos tononi Farao akomwa kole mamache anai tos akot achek ketinye mugulelwekyok kit nengap kelen mamache chi nyokolecho kalya amu akot nguno eng bandanyo ko ngap kebe sikenyoru nyalulnatet ko ngelen komwoun tupchet anan ko chepkamet ilechi mamache anai yotok ametinye right metinye kiy imwowo ile kalya sobenyu ilitita wachana na mimi ko toko ng'oliondonotok nemi mugulelwek ako kangotonon Musa ak Aaron en taitab Farao ko katonon koroktab Musa ak Aaron kolokoi ketik chun tugul siarinok chekikiboisie kobor kole en betusiek chebo let kotononi logoiwek chemyachen chebo Jehova ako logoi kanetishosiek tugul chemi ng'ony tatyo kotonon tugetab Jehova nebo tugetab Malakayat netai nebo oeng ak nebo somok yekimwochin ng'ony komugul asome ale kondoiwech Jehova sikenai kele yekakeit nguno ko eng kekutiet nebo kakesunet asikobit kokonech notok keeku chechobotin kemwaita kiyoknotet nebo kekur biikab Jehova komong'une Misri asikobit kotonon ak chetililen chebo Jehova asikobit komong'chi borotet nekikeosiechi ichek Jehova tos mi tebutyo anan ko kiy netese chi eng kebeberatak bas kongot ko mami tebutyo netotese anan ko ng'oliot netesyini asome sikobit koib mwalmoiyot nebo kebeberta nebo Jumatatu. Bas kongoi mising Jumatatu kumwoe kolen ng'o nekiuit muguleldab Farao ngekasin bukuit kekose tuguk aeng cheterchin kikose kolen masta age kiuit Jehova muguleldab Farao kekose kolen masta age kiuit Farao muguleldanyi
legislation konyil sokol ko kisir bukoit kole kiwit Jehova mugule da Farao. Ngiro ko tinga tabuta kumangut sokol ga tini tamanagoy. Kole agiwit Jehova mugule da Farao awagi magasit ije gouye gago moji Jehova Musa. Yani kiu kale giwit Jehova mugule da Farao. Giso manen kumang ang wandu temagin ge kole ye ikati tega Misri. Iri via kwangutik tukul engtai tavarao. Ago au witi mugul danyi semai koji pigo ba. Yagas kale uo Jehova na kale yu ke wit aso wit me koji pigo ba. Kwange bitu neboy ngabe bertage kokone ala sogol kemoy kulen ki wit farao mugul danyi. Komangu tisap koji ne tamana somok. Kala gi wit ci tukul ngoy shari ni ago ki wala gis ko gere nog ago gele koy siari tab aron siari tab aron siari shakwak kaji tamana ngwan kala agi wet mugul da Farao ama go jamji ko gas ki wet mugul da Farao ko mangu sisi somagain kole agi ki wet engyo Farao mugul da ni agane amma chamdabi ko ba Kotam la sungala si. Ngone gi wita kay. Ngulen gi wit choba. Kulen mas gi wit Farao. Ngalio no nek ngalali ke moy yexo man en ngabe bertana tay giro agobo siginet ke ngale jugi giro agobo biruti jo anan Korotweek taman. Cheki kiyoki lago gab Israel yek sobit kena mesen gi guye. Kalen na batay awen bo mut en Korotweek jato jogi kiyoki. Ko kale ki wit Farao inege mulal danyi. Inendet na kitoy ko wit. Ko ngebi itulo akoy tamane ko galle ki wit Jehova mugala da Farao. La ne meje gane gitu kita ne mitu gine igine tigale so ngane gele mata Jehova yai tiet ne tere mugala da Farao. La gane ki meto Jehova Farao ko yai ku ole gi mokto. Kalle nyu kitunda Farao indo. Ko kasi Jehova ago mayay lewenet nebo kasitiet. Amu ingeleji kanyal kumetalo ga Israel koba ip ko Jehova ne nywa ne ge semutishe ngonye komnga kolle ngo Jehova no tak mong no eng no tak ko gibista ngalya tab Jehova ko gibista ngalya tab Jehova ko ga yai tenge ago ga obel ga Jehova engore ne bo berberiet ko las majam ga lewenet ne bo ga sitet Farao awi ngamat ko jame ke metoji ko testai ak magutik ki amu Jehova kuma birtinci koyan inendet ago igojinci aga tugul boroindo ko yai lewenet ago tawen guno kuma mi gasarta na birtine Jehova ko la lasma yana ana lasma yaini ngot ko ma meayni ayni lakini meta Jehova ji aga tugul ko yai lewenet asogo bi yaga yai lewenet ngung ko ku ngaliot ab Jehova go gur sekti ko leno bua ak nyaga tugul ne yimige ang nila milet giso man nga tabo tab romane go igos ngaliot romane ga tinu to mangwan ago isu magay igos tuku kejen jaga ka ngongyo amaje ga so man to sige ko tare de na tagi kinetege kitabo tab romane ko woni ginet ke in ngaliot na gale kimeto ji Jehova ijek ga botu tikwa again ga tutu magangon kono na taganyon kibogo ki Jehova ijek magutika mugule lwe kwa kuye kangalale agobo mata ki Jehova na ter mata yaityo Jehova engemeta Misri agobo Farao lakini kimeto ji Jehova Farao magutika mugule danyi koyai kul moktoy kuye ga moy kitabu ne Ebranic no Romanic kole na taga nyun gibo ak Jehova ichek magutika mugule lwe kwa kosup murwonendo soko to erbor kwa gijege kalamu ki wale manetab Jehova ko wale la beita ago los ago ki nagiyey ko siriya indet ne beru rot koyge naga tawo te Jehova naga taga se to Jehova Farao
ko mach ko kasit ako cheptelelishek nakata kasi Jehova ko kolle ngo Jehova inoto pero kolle kebokokyi magutik kap kabwatutik kwak kotestai koyai kole moktoi maing birchin amaing koraga tugul lakini asobit kole kwai lewenen mwa ichegei ngi kasingyo igasa kobo tuguk testai nguno kakone chakoi sosomagoeng sisomanchigei kole amun nitok kibokokyi Jehova no ichek magutik kwak chebo tewernatet kale amu kiwal kobo korishek bitet nenyolu koek nemanyolu ak kounotok akichek murenik kibakakta bitet nenyolu nebo kobo korishek akokasegei ichegei maget nelolei koyochinkei murenik noto nemanyolu ak toche icheket melekto neyomegei ak yeitienwa ngisoman ako somogoeng komwaun kito nekibit nemito akot nguno kotesetai ngap inyoru kikere kotunigei murenik rani itunigei chepyosok ak chepyosok tibik ak tibik kale neki tos kalya Jehova simakerkong ko kale kibokokyi ichek magutikab kabwatutik kwak eng notok ko kauitetab muguleldab Farao ko kale kimeto Jehova kotestai kwai tuguk chekimeche eng kabwatutik chik maamu kimeche Jehova kole kotestai kwai tukchoto lakini kimeche kometochi nafas nenyi asobit koyai lewenet maing birchin lakini koker kityo miendab Jehova nemaikesugei ngiro akot ingin birutichu anan eng ng'oliotab korotwek chekikiyokyi emetab Misri ko makikere eng oret nekilen kiyokyi Jehova asobit kopir ichek anan kokochi kerkong'et kole sikobit okasait lakini ngetestai kinetigei kong'ete nguno amu meketou kinetkei akobo korotwechoto taman kekere kele kaka kikorotwechu ko kikonetisiet nekikineti biikab Misri koboto lagokab Ebrainik konai akobo Jehova kosir cheptelelishek chekimi emet kale ngoyokyin Jehova birutik ko oret nebo kosor ichek ma oret nebo kopire ichek kole sikokasait lakini ki oret nebo kosor ichek kale asikobit kokasit Jehova akomang'une bistoet nekibistoe inendet kole achicha ma Jehova nito so kiinet Jehova kobun oretab korotwek chekiyokyi ichek asobit koker tofauti nebo cheptelelishek chekiyotei ak Jehova netindoi kimnatoshek nekamurishan kole kimeche komanda lagokab Israeliek komwochi Farao kolechi mete lagochu koba ko amu kitindoi Farao kipkei kitindoi kiburi kora nekikose kole tindoi kimnatet ngiro kowirtoi Musa kokalechi Aaron wirta kiroktong'ung ko ngap koek ndaret kowala kowirta akichek chechwa ko kamach kole kimuche akot akichek keyai kito nekoai mami kii kesiregei kwa hivyo makase akot Jehova noto kele ng'o lakini kingap kelokoi kobek kirokwek akoek kirokto agenge kotindoi Aaron inegei kirokto lakini makotindoi chun tugul kirokwek kabano kirokwek kaek Jehova ko agenge nekewote ko kamach koborchi as Jehova biche Misri kolechi Jehova ko agenge koek kimwa lagokab Israel kolecho okaso Israel agenge Jehova nengwong amami age komwochi rani akot Misri kolechin agenge Jehova neke kipsengwetishek ak ing'ony amamite age notok amune sikebor kirokto nekakowirta chun kotonon kirokto agenge nekakole chun kole sei akotonon koek kirokto nekikoi Jehova kolechi boisie koroki akoi ekoshek tugul kiro as eng kokakiro akot eng birutichu kokakibe betut nebo kwoeng kasi komwoe kole korotwek chetai somok anan birutik chetai somok ngisoman eng kitabutab Komong'u 7:14 kale kakilenji Jehova Musa ui muguleldab Farao koesho kounda biik koba kale ui esho ak koesho kounda biik koba eng oret age ko kiship kotechi Jehova Musa kolenji matangoita bani wendi ko ui ako bichi kero lakini kebeberta neo nebo komonut nenyolunot iyai ko ne ko inai ile ngaui bani amito koboten kolechi as kokakoit emetab Misri eng 7:15 akoi 25 ikose kakikochi koroito netai nekakolechi wi koron ka Farao
Inga kwa garong ka Farao kole jotutos yino. Aginga kap kaitayno kole jasung marere suci siari ngung barag asoko walak pe kigimite. Emeta no nya aineta amnael. Ko walagis ko karati ki walagis ki ngap ke ko suti ko kala ki walagis emet karati no pe ko karati kala pe kimite nyanjet pe kimite terenig pe kimite ala tokol ko kala ki walagis agwe karati ko teneta manak sap kule jes ina engni ile a Jehova akwere eng siarini atinye engawut pejumi ainoni ago walagis ko karati kamiji gis irongaliando no na kale tamana sap kale ina engni ile a Jehova kone tisheni nemeji ginet piju keleji ogasi Jehova ma birkin amunga poro jita birutu kole kiki kwerchi ke gipir kapsa in Farao kele soka gasi Jehova ajija ma birkin Jehova lagene konin magengung iyai tugu kimaje lagene inetin ago barun ngare taptola shit inaile ngo inende ko birutu ko gibendi ago ba cheptelele tagatol nagimi tangasara enyu ke gere ago ba cheptelele negure happy cheptelele negure happy ko gi cheptelele ni giba ainet nagale ki amu ki ang Misri ko gi ebe ko bun ainet am Nile ko gi aine ni tan ki mo mi be gala to la ni aina de Nile tan ge bendi gele no be ga silbe ga ainet am Nile so gi gera aina ne ko no sobondo amu yemi be ko mi sobondo ke gera skele ko no sobondo ke go ji cheptelele ni gure happy nagale cheptelele ni go no sobondo amu inende ko cheptelele da bainet engu ta ko nyas Jehova ko nay ko may go bor ci Israelia ko nglene ina Misri ko lenji jeptal happy ko ma Jehova ne sabi a Jehova ne kay nyanjo shek ago na metu shego be ago anera ne oyera pe ko koroti ko le zina ila Jehova ko la kwere ensiari ni atinye ngawut peju ago koroti aginga ko kwere ko koroti pek tugul eng notok ko bor golle Jehova nege songo ti shengo na ngala kale kinya ko karatig kale ko gibe tiongi kitimite pe gori pero ko inga ko kale ko wal Jehova sabondo ko me na wadam go bot ko gawal ko bit me amutin dog na tet ba ko gita ga tol kale eng yo ko galle ki bo archibi en goreta ne nege ko nay golle kaga mi te Jehova ne sobe ne ma Jehova happy na te jeptelere no happy ne jongo ba yishe kalle ago Jehova ne sobe keger ago tingin ko ne boy en sisi nguna ngi tawne tamanang won ago itamanak agenga ago no agenga ago tisaba agenga ago tamak no tisabe ko tine tamana mut odul to mut inyo ruasin na brute na batay anangro to na batay ko ngebi nyo sisit ko tine ta ko genge ago tamana mut inyo ru na boy ko na boy ko ngalale ago ba mororoji kalle piga Misri ko mo ganyo mororoji hiyo mororoji go ago ki amuga yishet kalle ki yo ki mororoji joto kalle kinya pia kimoro jota kalle ko bi tagi jek bikke ngomen je ngorsei ku je mingen je mitei je ba in Farao kalle ko ya gi jek moro roji gara agi jek ku ya gai ko ya gai Musa agaro lagana kita genge inyo ko kalle ki barie cheptale ne gure na baga arjo ne gure eget ero gitar kinge jeptele ne gure eget ko galle ki ay agije pijugay mororojik ko bi lagne ki nga bo bin mororojik ko may mu ko wekta mororojik aragije amu kate muji gota ga tinda gimnate ko kate muji ko yai ago wekta gara
lakini nga ka kwai Musa akaron ti mororoji ko tastagi je ko kwai mororoji kyuni ko ni mororoji saiti emet lakini mai mut ko wekta diga sas Farao ko soy ko len Musa so mwe Jehova ko wekta ko roy kero lakini nga ki wekta kala ko ger gole ko mungdo kala nga ko ro ko mungdo kala ko tay gara ko wit mo lal tani kala engoy te ni taman ko te sisi ko te ni taman kala gilenji engoy ko ngallante ngong so bi ti nayle mamiage no Jehova ka mukte nden nyo kinga ko som Farao ko leji somwe Jehova ko istani mororoju nayle kamangune mororoju nyajet kamangune ni mororoju gemet kamagule kamangune mororoju ko chigo ngile ni kwany ngumi mororoju kamangune or mororoju gitanda me amaji ni le angunde wendi le kanyaru atuchke komele ngele uo mi bronge tisa aga mangwa kan bronge iduri itu jege ile kanya atuchke komangune bronge ile ngaga achil bronge tita la kam komanga na shegu bronge iduri ko mamiole imwe ago mamiole jilele aga iti ta moroje dole joga titinda lo chamu mamiole le ne ngege imkole bara aji cha oleji osam jo benu mongo ko ista yegi mato ko moja gaji yero mangune ro mangune kale ko lejas Musa agilenji ingo ya go ngaliande ngong so bitine ile mamiake no Jehova ga muktende nyo Jehova no go yakwe ko Jehova no man ago nyaru na tikasi Jehova na sire eget Jehova na sire happy ago Jehova na sire de gure kep kep jeptole na gure kep na basomok ko ngi rogo ita na basomok ko kale kiyo Jehova isire kale nga bu isire ko ni isire ngemet kale agi mo janyen bik cengomen cengor se Farao lenji morne tap ko muktende nito amune amu kingo agi isire ko nyemet ko mogole ko gile ngolo ko cengomen chebo Misri kolle ko ya isire agi je ko yo mororoji ko mato ko mu ko yuto ko to ko isire ka ko pe kimnatenwa ko inga ko bignatenwa ko ektagai agolenji Farao keras morne tap ko muktende dasnito ak kingo ngana gi moj wala je morne tap ko muktende nito ko gole kiwit Farao mulel do kiwit mulel do Farao amma kasi ite kegas kale mai muj magicians ko tublegeten amoge walte buriye engala tugul ko gisire ingala jami kwanga ko ditebe gele kala monguna no isiriya takwe amu ite ti ke lo mi sire ngmet go punya bono mi sire ngoi ko lok ne sire jo mongune bono anga te buriye ti wala pop aw isiriya si kipno no roi ko ka tuki ang magic sige bit ngara no ne ngala tuki mang sire ka nyemet wasa nga siriya len ngala tol gila ni lay na mo gambet lay nam ne ile ni rongo nyu ko le ngi ngoni tun je ngondo sire ka tol itop ci ye ne ngo ne si ne ngala ne ko ngabal ngelo gur kondo ngam ngoti je ba mo ni je buju ko to ga renda tikyu ko ngabo ngala ja morne dab ko muktene ni to ma to ga je kero ile ko ne tisiet ne teme gina la ga sele magare tap ko ngana nge pir ngene la ga bi ga Misri ma ba ge bir kele o kuerso ko kasi so ko gere aja kime jege moji ge bruven jege leji jebtale le se kyoti ge tiege ko pe jebtale se joto Jehova na giyote ko Jehova na bagum songo tisege ngon enguta ko gone kenai gele kaga Jehova ko jam moy kityo ge ay kita na gure kita ke kone lewene tos ne kita ne leweni nye enga sartangum igasi Jehova eng baranda na gone de freedom ne ba ilewen kita na bayman kalle ki gone kitni ke lewen imanda anangolan beita ki ngendu kemya jen kitni ge imanet anangolan beita lewenen yono to kingen yeitiet kingen miendo kingen tengekto kingen atebet na nyolu lakini tos ne lewen irani kalle leso nyu kalle gingo testai Farao ko testai ko yeshe Jehova ko yesho ago yesho ko galo it mulo lenji ko lo itu miseng ago lo itu miseng
Kita nakakonech lesongo kale nyolunot keribkei akot akichek. Amu yetesetai ikirindoi Jehova tuguk chechang ilen acha mani, acha mangen, mabote no, maani no, kotesetai kolaksei keswot nebo ngelelnatet eng oritng'ung. Koyeke kolak keswotab Farao, kokolchigei keswot akowin murelenyi inegei amu tuguk chekalewen kityongon. Tuguk chekaleweni rani kouiti murelwekyok. Kot keeku ngelelik ak kebistoi ng'aletab Jehova akot eng tuguk chekimwoe rani. Ngap inyoru chi netononi ak ileni somanchi bukuit kole ngwong ngotibo sende meng'ololwo. Kero ako ngotinye chi ngang'wocho kwok ko mami chechok kobo bukuini. Makitinye chechok sirutik chetililen. Eng notok ko ngap kole chito ngotinye chi ngang'wocho kwok king'onye logoiwek chemechen chekikonech eng bukuini ako tindoi chi tugul netindoi bukuit. Nito nekikonech Jehova asikobit kinetegei. Mamite chi nekonu tuguk chechi. Ko ngiit kasarta nekaimwa ile chokwok ko kaikolchi muleldong'ung ngelelnatet asikobit koesho kokasit tugetab Jehova nekursei. Kale ongebwonchi Jehova sikokonech muguleldo nebo nyek, muguleldo neilei, muguleldo nekasei, muguleldo nesugu, muguleldo ne kasarta age tugul kochengchingei kole toreto Jehova anyor soboni. Tos ayai ne asikobit asub oreng'ung eng kokoshek tugul ak kopchei ng'olyondoni kokochin tupchosiek ak choronok asikobit keeku tugul akwet agenge yekikanye kaketabkei nebo aeng nebo Jeiso. Okaswe Israel, agenge Jehova nenyo amami Jehova age. Nito nekemwoe akoi rani. Eng cheptalelisiek kikotei, cheptalelisiek chebo silingishek, cheptalelisiek chebo korot age tugul, inai ile ma buch tukchoto busakariek. Jehova nesobei ko Jehova netononi akoi kakesunet. Amen. Amache atach mwalimu nerubei. Kongoi eng mwalimuinik chekakondoi. Kakirongyi kele kiboisie Jehova korotwek. Kiboisie Jehova korotwek, melen kele kiboisie Jehova korotwek kole asikobit konyalil lagokab anan konyalil biikab Misri. Kakiro kele kimeche kobor Jehova, kakomwa Jehova kole a Jehova amami Jehova age kobaten anegei. Ko kimeche kobor Jehova, kakirongye kele kimeche kobor Jehova kole cheptalelisiek tugul chekikakot biikab Misri ko kimukotinye kimnan age tugul ako kimeche kobor kole a Jehova amami Jehova age, ko kimeche kobor kole mami kiy netile cheptalelisiek chotinye. Kingong'etyo chepsokeinik akwai tuguk chekiyae ko kimeche kobor kole tinye kimnatet nenywanet akichek, lakini kiit wakati nekimakomuchi. Ko kakokur kou yekakomwawech kiboitiot arap Moru kole kiib ngobwa mororochik, kwai mororochik chechwaket akichek kobwa lakini kimakomuch kowekta. Kobor kole Jehova ko Jehova amami Jehova age. Ako cheptalelisiek chotok tugul ko mami kiy nekiimuch kwai. Unotok kaindet ibu tetutik alak akichek cheitwaitoi. Ngomi chebo Jehova eng yu koibu tuguk alak chenekit kokergei, cheimuchi kobet biik chechang. Mwae Bible kole akot eng betusiek chotok ko betusiek chebo let koibu oindet tuguk chekergeitu ak kanetisiet nemi bukuit. Lakini ngomeweny sirutikab Jehova akinai tuguk chemwoe ng'alekab chemwoe bukuit komuchi kobetin iman. Ko eng kosomok kasi komwoe akobo kalyang'ik, kiyagik ak kondirik. Kisomoni eng kitabutab chotok tugul ko korotwek chemeche sikoit cheboisie Jehova kole sikonyor attention nebo Farao konai kole Jehova ko Jehova nebo man. Ako ngokakomwa Jehova komeche kounotok Jehova. Ko ongesoman eng komong'u 20 komong'u 8 kaitit 20 akoi 9 kaitit 1 akoi 12. Asomani kityo kidogo eng yotok. Ko eng kaitit 20 kokamwa kole akilenji Jehova Musa, ng'et karon muste akitonon eng taitab Farao. Kero wendi ainet akilenji inendet, kamwa Jehova kouni kole unde biikchu koba koboisieiwo. Ako ngotko mechamchi biikchu koba, kero ayagu kalyang'ik eng chong'indo kobwonchin ak kotwokikuk ak biikuk ak korikuk orit ak nyie kalyang'ik korikab Misri ak ng'ony ole tonone.
akabeshi emetab kesom eng betunotok ole menye biikchuk simait kalyang'ik olotok sikobit inai inye ile Jehova nemi barautyetab emet. Akande kiwotet kwenutab biikchuk ak biikuk bitu kabarunonotok mutai. Kakoyokto Jehova kaketechi kakekas tuguk tugul ak korotwek tugul chekakobit eng tai chokobo korotwek somok. Ko nekapkoit kora kakoro Farao tuguchu tugul lakini kiuit muguleldonyi kora. Kitestai Jehova kora mang'et Jehova kotestai kora kiek Jehova nemuitoi kotestai koyokto Musa ak Aaron kowechi Farao. Ako kingokomwochi kole ngoesho ayokyini kalyang'ik. Ko kikimwochi Farao kounotok ko kiuit muguleldonyi Farao kora. Kala kingoit kalyang'ik anyun emonotok kekose kele kibwa kalyang'ik chechang. Kalyang'ik sinye ko tuguk che annoying so much. Nganyo kalyang'it agenge ikere koimin nebo kwong'ut. Kotabne kalyang'ik chechang chekanyi emet. Kala kingonyi kaitit 25 akiyokto Farao kekur ngasoma korok kaitit 24. Akiyai Jehova kounotok akichang'a kalyang'ik neya eng kotab Farao ak eng korikab otwogikyik aking'emak emet komugul nebo Misri amu kalyang'ik. Kaitit 25 akiyokto Farao kekur Musa ak Aaron kolenji oba oengchi kamuktoindeng'wong tiseiwot eng emoni. Kaikas anyun kindakakochang'a kalyang'ik kole angaunda kolechi oba kityo mamach as kole koba ak biik chun alak kolechi oba boengchi eng emoni Misri. Ko kiwolchine Aaron ak Musa eng yotok. Akile Musa manyalu keyai kounotok amu kiengchini Jehova kamuktoindenyo tiseiwot neweche Misri. Tos kieny cheweche Misri eng tainwa tos malachech eng koik. Kikere kele kiakot kingipkoenye konunoik chekitab koenya akot Musa ko kiboisie Misrik mising ko kitaeku kit nekibo kwong'ut eng yotok amu kitakiloche icheket. Ko kit nekikachop kosom Musa kokile chamwech kebe banda nebo betusiek ata 3 koba koloit kabisa sipkokochi koengchi Jehova tiseiwot. Ko eng yotok ko kolechi Farao oyai kounotok eng yu oengchi kamuktoindeng'wong eng emoni. So kimokomeche kole koba amu ngometo koba komara komawek amu kingen kele kiboisie icheket eng boisiet neo mising ko kimeche kole sitikong'et icheket. Yekakotar boisionotok kiboisiechin Jehova kotestai eng boisiet nekimokyin Farao kotestai kouit muguleldo. Ko kabarwech eng yotok kora kenai kele oindet kou kiboisie Farao komuch koityi oindet akine yekiyoni Jehova kole owai kouni inde keldo age kimasi ak inde keldo age kimasi asikobit iyot oindet ak iyote Jehova amu kale kalyanye mobe otebi eng yutok yu lakini ngokakomwa kole Jehova yoiwo kouni ak yoe kouni ko kisubi oret nebo Jehova. Mami katikati nekelen kiyoe kouni ak kouni amu kakomach kole Farao koboisie kole oyae kouni oyae eng yu. Ko eng kaitit 27 komwochi kole kibendi banda nebo betusiek 3 eng ong'atet sikeengchi tiseiwot Jehova kamuktoindenyo kou ye kong'atech. Kimokotemene Musa kakochang'a ng'alechu mising kole engeyai kounito angakochamwech iman angakochamwech Farao kalya makiyai kouni lakini kimeche kothibitishan Musa kou yekikakomwochi Jehova kwai kit nekikakomwochi Jehova. Kaitit 28 kole akile Farao akona kobe sikobit oengchi tiseiwot Jehova kamuktoindeng'wong eng ong'atet ako mobendi oleloo mising osoiwo. Kairo kakokoromit mising eng Farao amameche kakouit muguleldonyi mising mameche kokongei kotoi anyun bargaining inendet kole osoiwo
Kakolechi korok oyai kouni, atyo kolechi oba amu obendi ole loo mising. Atyo kolechi osoiwo. Akile Musa, kero kawe eng oli imi siasa Jehova sikobit koistoe Farao kalyang'ik mutai ak kotwogikyik ak biikchik, ako amat koboisie kokeny Farao kenisiet yeete biik koba koeng'chi tiseiwot Jehova. Ak kiwo Musa eng ole mi Farao kwokosa Jehova ak kiyai Jehova kou ng'oliotab Musa. Kiistoe Farao kalyang'ik. Kairo? Kinai eng yu kakotambuan asa korok Farao kole angotinye kimnotet. Kairo ile kakonai kole tinye kimnotet Jehova, ako ngotko sa Musa kokosyin ak koistoi. Ko kingokosa Musa kounotok koisto Jehova kalyang'ik. Kaite sosom ak oeng. Ak kiuit Farao muguleldonyi eng yotok akine amaunda biik koba. Ikere bargaining netinye nguno Farao. Kaitit ngebe sokol kaitit agenge. Kilenji anyun Jehova Musa, ui ka Farao, ilenji kamwa kouni Jehova inendet Kamuktaindet nebo Ebrani kole, ikochi biikchu koba koboisiewo, amu ngot iyete ichek koba kotairany ichek, kero mi eutab Jehova tuga chechuk chemi akwot ak eng mbartanyisiek ak eng sikirok ak eng tambesik ak eng akwotisiek ak eng kechirek. Ame ichek koroito neng'wan. Komwochi kora kounotok. Ak ibestos Jehova tugab Israel ak tugab Misri. Simame kiy age akot agenge eng tugul chebo lagokab Israel. Ak kinde Jehova yeekune kole yae Jehova kiy mutai eng emet. Kap kemwochi kora kele ngotko meunde lagokab Israel koba, kobeku tiong'ik tugul cheitinye, bartanyisiek, tuga, nego ak tuguk tugul. Ko eng tuguk tugul chekiyai Jehova ko kiibor kokirib lagokab Israel. Kimi tugul. Kekot kombwone kalyang'ik komelen kele kiityi kalyang'ik lagokab Israel. Kebore tuga komami kiy makitwa tugab lagokab Israel. Ako kikibar tuga tugul chebo Misri. Kala yekiyai Jehova kiyotok eng betut. Ak kakemwochi kele kiyai mutai. Ko eng biik nguno achek kimuch kebwat kele tos kimuko ne kiroisi nea eng Farao koyan kokoro tuguchu tugul. Kokoro korotwek tugul kokobwa mororochik, kokobwa isirek, kokobwa kalyang'ik. Oroni as kakelechi beku tuga tugul ako beku nego tugul, beku akwotisiek tugul. Ak kemwochin kelech mutai. Komuch kobwat chito kakelechin mutai koyookse kouni kolya meunde lagochu kobwa, lagokab Israel koba. Kala kinde Jehova eunyi kole yae kaitit lo. Ak kiyai Jehova kiyotok eng betut nekisubi amu mawalak Farao. Notok kiibek tuga tugul chebo Misri ako mame akot agenge eng tugab lagokab Israel. Ak kiyokto Farao biik ako kero mame akot agenge eng tugab Israel. Ak kiuit muguleldab Farao ak machamchi biik koba. Ak kilenji Jehova Musa ak Aaron, oram orekab maat neo ak ingoserchi Musa barak eng taitab Farao. Ak eku chotok temburiek chebusbus eng emet komugul nebo Misri akoek ondirik chemong'u kobwandos eng biik ak eng tiong'ik eng emet komugul nebo Misri. Kiib anyun ichek orekab maat neo koba kotononso eng taitab Farao ak kiserchi Musa barak ak kiek ondirik chemong'u kobwandos eng biik ak eng tiong'ik. Ak kimaimuch kotononso biik cheng'omen cheng'orsei eng taitab Musa amu
ondirik chotok amu kinam ondirik biik cheng'omen cheng'orsei ak misrik tugul ak kiwit Jehova muguleldab Farao ak kimakas ichek kou ye kikamwochi Jehova. Kakekas tuguk tugul kakomwa eng yoto kateb eng yo sirindet kole nee neinetech kurgani kou ye kasoman kele ngaechen kabarunoikab Jehova ak kimnatet nekiborchi Farao ak torornatet kotakotinye chito kora kamuget kobistoe. Kikere eng yoto kimuch kebwat kele kimukoksei eng Farao neke kilya sikowit muguleldo. Chu tugul chekakenetkei ko kakobor kole Jehova ko kim. Jehova ko makergei ak cheptalelisiek chikibo Misri. Ak kimeche kakoborchi Farao lakini kitestai Farao kowit muguleldonyi. Kakotoi eng yo bogeni. Kobor eng yutok eng achek kele tos kiune? Tos kitinye bogeni nekiwenjini Jehova kelejin kiyaiwech kouni keyoe kouni? Anan tos nyone aindet akine ak nyokoberberech? Ko une sobenyo? Tos kiutye eng tuguk akot nguno eng betusiek chekikere komi kwongutik chekekere. Kiboisie Jehova chotok tugul kole tamandab kotwa muguleldab Farao konai kole kim Jehova nebo Musa ak Aaron. Lakini kounotok ko angot eng acheket komi kaborunoik chekekere, mi tuguk sautik chekikowol Jehova, mi kwongutik chekekere cheyookse eng atkan kora. Lakini tos kiuiti mugulelwekchok? Tos kimeche konyo Jehova nyokwaiwech kit nebo kwongut eng taisiekchok, eng tainyo kekere neu ne? Takemeche kwongutik cheu ne? Cheimuchi convincenech kenai kele Jehova ko Jehova nebo iman. Ngondoiwech Jehova yekikere ak kele kimekeni lewenutik amu kikochi Jehova, konech Jehova freedom kelewen kiyan inendet ak keboisiechi inendet. Ko kikakikochi freedom Farao, melen kele kimi kiy kimakikochi, konu Jehova chamchinet ilewen eng kayaneng'ung. Ko tos nee neileweni yekairo tuguk chebo kwong'ut chekikwo Jehova? Ngondoiwech Jehova asikobit koyat konyekchok ako soften mugulelwekchok simakiwit mugulelwekchok yekakurech Jehova kiyan inendet. Tos mi chi nemeche kotes anan kotinye tebut? Ameche atesyi ng'oliot agenge kityo eng yo iro ile kityeme Jehova koborye konai bichu tofauti nebo cheptalelisiek ak Jehova koye kakemwa. Kimi cheptalelit nekikure Uatchi, cheptalelit nekakile cheptalelit nebo kalyang'ik. Lakini kinye kokon Jehova inendet as kosir cheptalelisiek chun tugul. Kero kotim kalyang'ik kotemene cheptalelisiek kobo kalyang'ik icheket tuguk chekeyoe chekomi emet. Kobit nekele cheptalelit nebo Kebri, nekikure Kebri, nekakile cheptalelit nebo Yaet. Konyo Jehova nekipsengwetisiek eng ng'ony kobor kwong'utik cheechen. Cheptalelit nekikure Ator, nekale cheptalelit nebo kabokoryo, nekale ki cheptalelit nebo chomyet ako cheptalelit nekibo protection korib emet. Kale koit Jehova akochut eng nganaset orit kobet biik chekoripsei chekolen kiripsei wakoing'eny Jehova koit orit yeityo korib lagokab Israeliek kobor inendet kole karib lagochu kaborwok ak ametoiwok wasanganet eng emetab Misri. Konyo Jehova koborchi kole a Jehova nesobei. Yeityo konyo nekekure Jehova nekure cheptalelit nekure Isis, nekale nitoni ko cheptalelit nebo mokongeinik kikilen chepsokeinik neindoen chepsokeinik ko nitoni kokure Isis. Konyo as Jehova kwait tuguchu tugul chu koborchi kole kimnatetab chepsokeinik ak tugul ng'omnatosiek kyok kilen kitindoi chebo ng'omnatet amu kele Isis ino ki cheptalelit nebo ng'omnatet. Kelechi mami ng'omnon yoto, ng'omnatet nesirtoi ko ng'omnatet nebo Jehova nekiyai kipsengwetisiek eng ng'ony. Kero ile eng koroito age tugul nekiyok Jehova ko kiyoku konetisie konai lagokab Israel kole mi Jehova nesire cheptalelisiek chebo ng'ony. Kongoi. Ikere ile nyoketekelchi konait setani kotoi kokenda kolech pas ara ngotoi chamwa ko sang yuto kole tos ya anan ko ngot kolya ko ngot kobo boisiek ichegei sikotebi lagok
Aisiru. Okay, yekakobe tugul ara ko tuga kongen in sataka kole kakibaen ketieni bwana asubuhi. Ara iyo ba kityo ngunget tuga ak nane kole musa aja. Akot sekeyot teta ko mangetu. Kibendi tugul ak boisiekyok ak lagokyok ak tugyok ak kit age tugul. Ko ngap kokende setani ko kaker kole ko ngap kole chito age ongian chuto. Kole ngomoche kese mutai konerech kole kwakon ako maocham otebias. Ko ngap komoche kokende setani kolejin ngilechi kole maya ko koinyoru advantage amu in kaisang yu amatakoyait komosi. Ara utun keam kewet buch. Ko yutok yemoche koboisie setani akot ing sobetab kristianindet. Ne ngilen ile komi nekatonone keldo agenge nusu ing'ony komi age oleboli kanisa kole ndun kolya ami ng'ony kidogo ak ami kanisa kidogo. Ko makoi mukak kiyotok ingotonon kayanenyo eng Jehova amu chekikinyor kokapcheigei kunotok komasopcho. Ache kitononso komong Jehova ko choto chekimanda. Kongoi. Kongoi. So kami tebutiet eng yo kora nekamito nekasir nekateb nametachini chitugul kotebegei nekateb sirindetab lesson kole kale eng kaimutiet nekitinye Farao komelen kile kibo ng'omnotet anan kibo ketepto ano. Kale amu kikon ine kikere tuguk tugul ako kitinye kasarta nekimuchi kolewen. Kale eng kounotok ko kimoko kimite uindo aman kimite muguleldonyi kito nekiwui kimite kaimutiet muguleldonyi. Kale ne neimuchi konetech nitok kenai ole kiriptoi mugulelwekcho. Ko sitebegei tebutyonotok atache mwalimoyot Nirubei. Kongoi missing eng kanetisiet nekakenyoru. Agere ale kakenai tuguk chechang eng uinwek chekibit eng emetab Egypt. Komite Jehova koneti lagokab Israel ak koneti Egyptians. Ko Jehova kora nekinye ko Jehova neineti chi age tugul. Kakeker kele kakobit yani beek chekocham kotekekawech korotik. Kakobit kobwa mororochik nematinye akot ole kirue. Mi ola tugul kale kimite komi bortab Farao chebwoti. Kobwa isirek chekakong'onyo eng ola tugul. Kobwa kalyang'ik ngap abwoti ingen ile kora kiyakamach korobon kole kochang'aitu kalyang'ik. Bwone chego kobwone nguli ketindoi koroito kalyang'et nekikwere kalyang'et agenge ionoti kotomne anyun chekikabwa chetechu. Haya kobwa tuga yani kakomionso tuga. Kobwa mogondosaik kobwa chitugul. Lakini makiuit muguleldab Farao. Kakokur chepsokeinik chuchiket kimuchi koyai lakini kakekas kele kinyokolugui kora kolechi kirokto Aaron amu kikilechi Musa sikomwochi Aaron. Kokoek Musa kotononi eng kimostab Jehova kong'ololi ko kiboitiot Aaron. Ne ngot nguno komi kiboitinikab Jehova kong'ololi Jehova kong'ololi kora. Koi ketuiye eng yu anyun konyo koikab ropta. Karobon nekale tom kekere ropta. Korobon kebwoti kele kirobon olimbo Maasai anan kilya kalip kola belek lakini masire nebo kakile tom kobitu nebo nekimi Egypt kinyo ropta neo nebo koik cheechen. Ko ki eng emonoto ko kimite kora cheptolelit nebo ropta nenamu ropta nekikikure Osiris. Lakini kitemene Osiris kotonon koita. Yani ki age tugul nekimite timin ngo kimite sang ko kibirin ime. Lakini ki betusiek choto ko kiba lagokab Israel koba ko simabir koita. Ko kilya manyoko koker Osiris kotonon maimuch kosirgei cheptolelisiek choto cho
ak Jehova nekiyoe kiy age tugul. Ako maker Farao kakoker kolejin, yani ngoit koleji Musa ngitonon ki makomuchi biik che kakoleji kere kiini ko eutab Jehova. Konyo eng yoto kenyorune kitabutab Komong'u, kesoman kot Komong'u sokol koite 17 agoi 21 inyorune noto bo ropta noto kinyo kale kero akonu korobon mutai koteni asis koikab ropta cheechen chetomo kekere eng Misri koboch ole kikoi. Akitestai kokibir anyun ropta neo ako kimakas kiuit muguleldab Farao ole ametoi bichu. Kalya meibwat ile kalya Farao nekauit muguleldonyi kokibir kong'ete oin tugul tuguchu makere ne mising nenamdoi bichu. Angot ndakakole achicha kokiwek kobwa koker kole kakibir koikab ropta tugul chekimi timin eng emet komugul nebo Misri cheki chi ak tiony akibir kwot age tugul nemite emet akiri ket age tugul nebo timin. Emetab Goshen inegei ole kimi lagokab Israel nemait koikab ropta. Ke Jehova nechome lagokab Israel mait ropta yoto. Ako ing Goshen ko emetab Egypt kora, melen ile ki emetab kimasta age nekilen emet neloo, kimi yoto. Ko lagokab Israel ko kimache koker akichek kole chome Jehova. Ako komite betut age nebitu kit nekakauit, lakini ing'etu inyege, kalya sing'etu? Iker Jehova, karibin Jehova. Ko matakokas choto kora koit kotuiyo kobwa chereng'endinik chekiam kwam tiong'ik ole katerep koeku ng'ung'unyek cheng'etu. Ame chereng'endinik abwoti ale eng olimbo Kalenjin ko kikiker mi kenyisiek chekibo chereng'endinik kiy age tugul akot kokikwaming'in kokibwa sine lakini kikakoit betusiek ne controleni serikali ketononi. Ko kingonyokonam ketik kole kwame kolechi kosoiyo kotononso ketik koek kawek ichegei, mami kiy age, tare ketit netakoming'in. Kocho ibwat chu kibwa ako kimitei cheptalelitab nekiribe tuguchu nekikure set nekakile kiyoe kasi cheptalelit kai koboto nekakamwa Aramaru nekikure Isis korib yani tuguk chekikole chelyon sikobityo tuguk komyakitu. Kebwat ile Egypt ko kingomitei rubet emotinwek tugul ing'ony tugul ko ki Egypt nekiboe emet, lakini kait anyun kanyo matokomuch kabwa chereng'endinik kwam kiy age tugul. Ara tokong'etu ne kokakeam tuguk tugul. Marubet nekanyo sitei ibae ne, sitei ilasegei ne we Farao. Makas choto kiwit muguleldo. Lagokab Israel koker Jehova nekanyo akoribok kora. Kenyorchini yoto ng'alekab chereng'endinik eng kitabutab Komong'u 10 koitet itaune koitet 14 agoi itestai agoi 23 inyorchini yotok soman sikas atindiondot noto bo chereng'endinik. Komakas choto kora Farao, kose kolen inendet ne kim maimuchakse, chu kobendi kosirtoi, yani imuchi kobwoti muguleldonyi kole meche sikosirto. Ako kimaimuch kora ako kiuit, kale anyun ko kiuit Jehova amu ikere Farao kakikochi nafasi
sikoker makoker. Kale komangu taman koitei 20 kale ako kiuit Jehova muguleldab nebo Farao ak maunda lagokab Israel koba. Iker ile ite wakati nekikonin iuiti muguleldo kekonin anyun kokon Jehova kouit muguleldongung amu kailewen makengung ilewen kounoto. Maunda ngesoman 21 kong'et komangu taman koitei 21 kale anyun konyaage birutiet age nekibit eng kale kilenji Jehova Musa chul eung'ung tokyi kipsengwet asikobit mesundeito eng emetab Misri. Mesundeito nekitungtung'yoti akichul Musa eunyi kotokyi kipsengwet akibit mesundeito neo mising eng emet komugul nebo Misri eng betusiek somok. Kimaimuch chi kokerchi, yani nakilen, yani kimwoitoi ano, mekere kiptui nememuchi kiptui makat makoi ker akot chito no nekite yu makoi ker eng betusiek chotok somok. Ako kilapkei meng'otusiek tugul chebo lagokab Israel. Ekas katuit olimbo emetab Egypt tugul ak Goshen mitei lagokab Israel kokilapkei. Atepto ano lagokab Israel? Iker Jehova nemie nekakonok lapkeiyet. Jehova nekonech lapkeiyet akot eng betusiek cho. Akouit cham kolen biik kotuit taing'ung, yani eng shetani kotuit kotko matakokerin. Ker ako kiuit kora Farao muguleldonyi. Tionitu sobonwekcho. Tia cheptalelisiek ngeep chit nguni kemuchi kemwa kelen ki ng'oliotab biikab Egypt cho. Tos tia tuguk chekikoek cheptalelisiek eng mugulelwokik cho asikobit kouit kotko makekose kemwouni ki age tugul nekakimwa ile acha cho ngot kokikoek chobo 70 cho mwoe kouni ngemwa acha atkinye kikimwa kele koitu kotomo koit Jeiso kora kouit muguleldonyo amu tuguk chekicheng'oti chekerech simakiker. Iker ile kiker nguno ile Jehova nekibo cheptalelitab Egypt nekikure Ra ko nekicham kokonu lapkeiyet ak arawet lakini kitemene choto maimuch. Koinyenye ne nekakerin. Kale ngisoman kitabutab Kalewenoik 16 koitei 16 akero abwoti ale ka nemwoe kolen imuche kole indoe menotet ng'emisiet ak indoe kachaunetab kei kabutet. Kekas indoe menotet. Ngiro menotet kokakobit menotet koilen ake kitingdoini ile kakonyon chi menotet akinget ile ne neisubu. Isubu ng'emisiet. Maloitune yoto inoe ile ngiro ropta konyone kole inai ile oroni kicham kekere ole kokakonyo kele oroni ngiro kiptui kole inai ile itu ropta konekit orang'ut kochakune tuga kochakune moek kochakune nego nyone ropta inai ile menotet kosubukei kosubu ng'emisiet. Ko kichougei ile amuchi ane ing'o ikwo inai ile nyone kabutet ibuti kounoto. Ara chamanikab Jehova matkeker tuguchu koloen kokibo atkinye asikouit mugulelwokik cho kone Jehova chitugul kekochin kamuget asikobit silewen
amu kakenai kele ki Jehova ko yani nalen Jehova ko mawalin anan maain inyendet iyai tuguk che kiyai Jehova chito kokonin ilewen. Inyege neileweni iyan Jehova anan ko iyeshe konyege. Iborun Jehova ngap ikere kakobwa tuguk cheuen ile kalya Jehova kametoiwo tuguk cheuen. Lakini ngap komite koberurin koborun tuguk cheu oleu Jehova koborchi chito age. Kora abwoti ale keit yotok ko amache kekochigei ketoretkei asikobit matkouekitu mugulelwokikchok ak kekochi Jehova kotoretech asikobit kilosu inendet kou ye kikere Musa kokochin kondochin kondoiwech Jehova. Ngot komi chi netinye maswali anan ngot chi nemoche koteshi atoche mwalimuinik. Ameche amwa Yeah. kityo kwa ujumla kityo nya Lilian ale eng tuguk chekakenetkei akobo korotwek chekibwanchi Israel chekibwanchi Abraham anan kibwanchi emetab Misri ko kimeche kobor kole kokakinetkei kele Jehova ko kim kosir yautik tugul ako Jehova komuitoi yeibu kirwoket akobor kole kim kora yewendi konyoru anan kotue laskenatet nebo chito anan ko oik anan ko cheptalelishek ako kokochin Jehova chito kora kamuget kolewen kit nemeche kwai either koyan Jehova anan koesho amu tuguk aeng chekonin Jehova ilewen iyan inendet ak isub inendet anan ieshe inendet ak iyan tuguk chebo ng'ony. Kongoi Eva. Agere en yu ile ku Farao amune sikoyan koek inendet nekiuit muguleldonyin ak tuguchu tugul chekikiborchi. Kimi betut nekikamach kotangusit muguleldab Farao kole ingen komang'u sogol koitei 27 kale akiyokto Farao kekur Musa ak Aaron kolenji kayai tengekto eng nito koimanda Jehova ako kiptengekcho koboto biikchu osa Jehova amu kakoyam tulosiechu imen akoik siko akono kobe amataokake. Kakoyan lakini maiyan kale kilya tos ngap keyai kounotok amune sikoyookse kounotok. Imite ka imache ichulgei atya iwal age akoibu inai ile shetani kosobei akonyokocheng'in matiny konekit ka ikonugei ngot kekur kakikur kurset kele oye ng'o nemeche kokochigei Jeiso matom keker kurget yekisoe kemeche kesa koboto inye ile iker let ak iker let ile kukero ng'o tos alya kong'ololun kaiya ng'alek chekakemwa kaiker kaisomonchigei amu ng'olyot komeche isomonchigei ile tos kamwoe chicho kamwoe ng'alekchik anan kamwoe kitabut nemwoe Jehova ko yekaiyan koteitoptopen anan iwe ngeimite yo kobit ile ngoteiwendi tai ngoteiwendi iker ile kotai wikit nyone komanyo kakochang'a akot biik chekakoba tai mamache kotip ketononso ak biik chechang ak biik chelyon yo korwoku tos ikochigei nafas ingen mutai anan ingen sait nerube matkouekitu mugulelwokikchok koekei chebo Farao. Kongoi mising kotko makomi ng'olyo asome wikit nenyone ketesetai kora eng somanet nebo tuguchu kaketou eng betunoto keng'olole akobo Pasaka indone yoto kekere kora kebendi orit chekaketou eng yu kakisisen akebendi tai kenetigei. Asome kondoiwech Jehova eng betusiechu
kongoi mising en kosir akoyapte yekaikas kongoi mwalimuinik chekowek mwalimuinik chekikokas kokongei konetisi en kanisosiekwak. Kemwoe kongoi en kondoiwek Jehova ak kondoiwech akichek kosoiwech kemi kibagenge en orani tesetai kenai Jehova en otienyon asikobit kenai inendet amun kakorik Jeiso konyone ko en keunoton kotononye kelyekchok ng'oliotab Jehova en sait agetugul ak koker konyekchok Jeiso. Matkeker chi amatkeker kimase. Ingeker Jeiso sikoik inendet neindoiwech. Kosome kesaa Kiptaiyat nekim kongoi en saitab kora. Kongoi Jehova en konetisiet nekoikonech. Kongoi ng'oliong'ung nekendoiwech akoik lapkeiyet en orenyon nekibune yekikeni Jeiso. Kongoi Jehova en kosir kongoi makeng'ung en betut ak wikit komugul. Tebi koboto ichek ak achek Jehova. Kongoi makeng'ung ilosun ak itororen en kainetab Jeiso ne itindenyon. Amen. Amen. Amen.